Dobrodošli u Fancy a Bite, nedeljnu emisiju sajta Vampires Srbija u kojoj vam donosimo pregled najpopularnijih vesti protekle nedelje, tako da ste sigurni da niste ništa bitno propustili. Finale 5. sezone serije Prava krv se polako približava, a večeras nas očekuje nova epizoda. Sudeći po promotivnim snimcima koje je televizija HBO objavila, očekuje nas još jedna uzbudljiva epizoda. Serija se premijerno emituje u SAD, a počinje 2 sata posle ponoći po našem vremenu. What are you doing? Evolving. You gotta find him and make him pay for what he did. You're a drug addict and you disgraced our war. I want your blood. I am born again! Come! Na dodeli Teen's Choice Awards, koja je održana u noći između nedelje i ponedeljka, trijumfovali su Vampirski dnevnici i Sumrak saga. Idemo redom. Sumrak saga osvojila ove godine počasnu nagradu Ultimate Choice Award, čime je ova vampirska franšiza nagrađena za osvajanje 41 nagrade do sada. Pored toga, glumci i ekipa Sumrak saga osvojili su sljedeće nagrade. Omiljeni film žanr romansa Sumrak saga Praskozor je prvi deo. Omiljeni glumac i glumica iz romantičnog filma Kristen Stewart i Robert Pattinson. Filmska zvezda leta je Kristen Stewart. This award especially is an extreme honor, and it really is a true testament to all the support you guys have given us over the years. It's amazing to me that you guys are still around and just as strong and just as loyal. So thank you. We owe this. We owe everything to you guys. Ni Vampirski dnevnici nisu otišli kući praznih ruku. Serija i glumci su osvojili više daski za surfovanje i to u sljedećim kategorijama. Omiljena naučno-fantastična serija je Vampirski dnevnici, Ian Somerhalder je omiljeni glumac u toj kategoriji, a Nina Dobrev omiljena glumica. Michael Trevino i Candy Sakola osvojili su nagradu u kategoriji Favorite Scene Stealer, dok je Ian Somerhalder osvojio nagradu Male Hottie. Televizija The CW čestitala im je osvajanje nagrade specijalnim promotivnim snimkom. Congratulations to the Vampire Diaries for winning 6 Teen Choice Awards. It's crazy. And to the cast, Candice Accola, Michael Trevino, Nina Dobrev, and Ian Somerhalder, who also took the crown of Choice Hottie. You should have seen me. The Vampire Diaries season premiere, Thursday, October 11th at 8/7 Central on the CW. Domaći i strani mediji već danima bruje o tome kako je Kristen Stewart prevarila Roberta Pattinsona. Glavni krivac za ovu priču je magazin US Weekly koji je objavio fotografije na kojima se vide Kristen i reditelj Rupert Sanders na više lokacija kako se ljube i grle. I dok i dalje ništa nije zvanično potvrđeno, više portala u svetu objavilo je navodno zvanične izjave Kristen i Ruperta, za koje još ne postoji čvrst dokaz da su istinite. Fanovi širom sveta ne veruju medijske priče i dokazuju na više načina kako su slike izmontirane. Kristen je u vezi sa Robertom još od snimanja prvog filma Sumrak franšize, dok reditelj Rupert Sanders ima ženu i 2 dece. Zahvaljujući Twitteru saznali smo ime prve 2 epizode nove sezone Vampirskih dnevnika. Premijerna epizoda nosit će naziv Growing Pains, dok će druga biti Memorial. Julie Plec je na svom nalogu objavila da su scenari gotovi za prve 4 epizode i da se rad nastavlja punom parom. Televizija The CW objavila je novi slogan koji će nositi od ove jeseni TV Now. Njihov stari slogan TV to Talk About ide u penziju, a novi vizualni identitet mlade televizije promoviše niko drugi do serije Vampirski dnevnici. Nakon 7 dana glasanja dobili smo pobednike konkursa Letnja doza nagrada u kategoriji posteri. A ukoliko znate da pišete, onda vam preporučamo da se prijavite u kategoriji priča, gdje treba da napišete scenario za novu epizodu Vampirskih dnevnika. Pobednik osvaja prve 3 knjige Vampirske akademije, hemijsku i svesku Vampirskih dnevnika. Sponzori takmičenja su Laguna, Čarobna knjiga i Angie Sekulić. Više informacije i uputstva za prijavljivanje možete naći na adresi nagrade.vampires.rs.